Ka Khasi Student Union Sora Circle, hak yelam Presiden Kaseng usamla mesa dak bos Campbell, barengkat kat tu kat ni kit kilalek penjurip ia ka ITI ka badai jaka puli jongki kena ha sora. Bat ha kata ke jingdik jengo ka jongki kilayo menyekendu bat vice principal ka ITI ha ka office tekam ka jongu. Ba kilayo ru banyakran kat tu kat ni kimat ki bakongsan ha ka biadai ba kejing pentrei ya ka building ka batamai. Bat ka bas ngulungo kalong bahadu menta 4 lak pendap ya kani ke building ke batamai. September. Nang setengah wire me, aja kalwe. Nang ta aja kan penduduk 10 wire. Ka, Kasi belum dan dia. dan nang senang beker kan nang terus ni nang lay beker kan orang mentali beker kan orang menciut. Ini lagi berapa nabi ini itu. Hah? Dapat ini dengan itu. Yang kalian bawa berkeluar. Nang suan nang te. Silang kerja inspection ni rombong kuat bahkan ni building bermental badan. Ni kam, kalau job ni dan kam bayar sila building macam ni tak kumba boleh kontraktor boleh dengan kontraktor nak. Ini dia aktilap ni. Kuat juga ni. Tunggu lalang mana tapak teh. Sebiang badan sekolah lockdown kan ni sedang kelas. Di badan sekolah lockdown teh lah jenjar ban sedang kelas dan seterusnya. Sampai. Obiade bat mentakasni ni nak kalian kasang PSU Sora Circle ia lawan jurep ya ketika ITI kebadan ang ni apa saya sopen Sora di kajing syam kajing lap dengi kasang ni dan sibun ke akan ni ke old building ke building ke berem ke kata kalau kadika bersuai ngali ibang ila sakir jong khmat ba kibun kijing jat kijing jaw jong di nak kalian dengi kasang ngila yawan banjurep buat halo kan ke bentahi mengilawan ru akan ni new building ngila i bagi ya kan ni new building ru ngila sedang tren adu senam arajar hatsau tak hadu mentah ngim sem la i bakin dap akan ni new building tina kalian jungi kasang ngila i ba yang mentahi apa dang kani kejing lockdown hot kadang kejing lockdown ba kawai ke kabu kalang ba ki kena ki patlang kelas yang mentah tina kalian jungi kasang isem kini kabu ba hak kebayade kani ka new building lagi i bagan new building yang tak kalau suki pula vice principal jang ka ITI tila patai ba ila pensa ya kijing e te ngaso ban kerpat ya kibor kibahalor kibade khmi ya kani ka benta ba ngai ba ya kani kijing tray jang kani ka new building kalau alang ka ba suki hadu kata-kata te nak kalian jingi kasang ngaso ban kerpat dur ya kibor kibade khmi kibahalor mungkin tu bala kumnu ke dia ban pendap nak keluar mau mengeli ba katai ka old building kamlang su hiru wat tangban sang kena kelas buat mentang hi ila saki ba kala along penban ka jakabu tiar ba kala khatnya de tiar om tang hakut ndrei wat habaru wat haki practical room ru ila adap de tiar dena kalian jingi kaseng sebakar pat ru ya ki nomi khmat bade naka sela ba ka Sora constituency makin banjur lem kalau kini kabenta kenang bagan wanra ya kajing kloy kajing tray buat bagan wanra ya kajing mentoi hi ya kathain Sora hi barakawai Lihat mo ka dah kerja kenduk ujung ki vice principal jang ka ITI ka jing mo ka ba mai ya thu ya pi pen pau pi la ka jing pila pen thu ndak te nakali ka ha kajing ya kendu jungi om tang mentakasni ne la don hakini mencam benar ngil ya kendu ti la batai ba nakaliang jong hi la ai sibun hi reminder sa keyboard kepada khmi bahalor ba lakum nakaliang jong akum kajing penskio jong ti yang bakala jenjar antai bakala khamnya baru bakal kamlong su hidup ban semi classes te kumta nakaliang jong ila kerpat keyboard bahalor bila le ka bentala jong ba ila kerpat ba lakum ru dia penstart na ikan dikakam ba kajing jong kajing bata kalong akum jong kasang kajing setu jong kalong ka way ka benta kalong ba kajing suki hi kade hina kontraktor ba pentre kani ka new building ni ka ITI
To kendiat mo kay kakaruwa pa din nakaliang kajong kasang nakabede ba kan kajing speed ng kontraktor bede ba kajing tre. Ka keruak nak kalian jengi kasang kalong baik ba lada ini nu kontraktor umla ban tray start ya kam kalian jengi kasang iso ban ong ban dawa baki dia man ainu hawi kontraktor bala man pendap ya kan kam kanang bakan jat bet khmat nomor ba ngalai ila sutu hi bakapor kamla suban up bangila don kam kloy ya kan ni new building